yengiro okusasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olunaku lwaife luno olwaleero tulini Sheikh waife Dr. Jalal okuva mu nsi eya Jordan, era nga biiznillah olwaleero naalijja okubanga atusomesaaku biiznillahi ta'ala. Tafaddal Sheikh. barakallahu fik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwesigamira, tumusaba ise ebyangira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Emboze kasinze okuba enungi bigambo bya Allah, ate obulungamu obukasinze kuba bulungamu bwa mutume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era ensonga edikasinze okuba embi neeyo engunde mu ddiini, ate buli kigunde mu ddiini buba bubuze, ate buli bubuze buba bwa mu muliro. ونحن في هذا الصباح الجميل نود أن نتحدث عن أمر عظيم، وهو عظمة هذا الإسلام. Olunaku lwaife luno tulimu olulungi, kuncho kwaife kuno ke tulimu olulungi okulungi, tuwenze tubenga twogera ku nsonga nga nkulu era nga nnungi, nga nsonga ya bukulu bwa ddiini Busiraamu. ونسأل الله الإعانة والتوفيق. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atubeere era atusobozese. هذا الدين الذي هو الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل دينا سواه. Eddiini eno eddiini y'Obusiraamu ddiini ya Allah jalla jalaaluhu, era nga Allah taikirizayo ddiini yindi okutwako eddiini y'Obusiraamu. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Mu Qur'ani Allah yatukoba nti eddiini ewuwe jaikiriza ddiini ya Busiraamu. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Era yayongera nga atwinonola yatukoba nti oyo yena anaafuula obutali Busiraamu nga n'eddiini ye, Allah subhanahu wa ta'ala taida kubanga ajiikiriza. وفي الحقيقة هذا الدين هو الدين العظيم. Era nga mu butuufu bwene eddiini eno n'eddiini enene. وذلك أن الذي شرع هذا الدين وأمر به وأخبر عن عقائده هو أعظم شيء في الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. Era nga eddiini eno mwene mateeka gaayo era eyagitulagira mu biriwo byona byona n'akasinze kuba wa beeyi n'akasinze kuba wa kitiibwa. الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء لأنه هو الذي خلق السماوات العلى، وهو الذي خلق الأرض وبسطها. Mu biriwo byona byona Allah n'akasinze olw'okuba ebiriwo byona byona ne yabitonda. Ne yatonda eggulu nga bwe tulibona, ne yatonda ensi eno yajanduluza nga bwe yajanduluza. ولما نظرنا إلى السماء فوجدناها رفعت بغير عمد عرفنا أن الذي رفعها عظيم. Era bw'olingirira ku igulu n'obonanga Allah subhanahu wa ta'ala yalikolanga lityo lizira mu nkondo yona yona mpango yona yona, kitulagira irala nti mwene kulitonda munene ino. كما نظرنا إلى النجوم فوجدناها قد علقت في الهواء لا تسقط ولا ترتفع، فعلمنا أن الذي خلق هذا عظيم أيضا. Bw'olingirira emunyenye diri mu ibanga, tidigwa ate tideeyongerayo, disigala mu bifo byado, kikulagirira nti yadditaawo okubaawo nga tideenenya, era kikulaga bunene bwe. وتساءل الإنسان أيضا من الذي جعل في هذه الشمس النور حيث تسطع به وتمد الأرض جميعا بهذا النور؟ إنه الله، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون عظيما سبحانه وتعالى. Bw'olingirira enduba nga bweri ng'ekitangaala kyayo kibuna ensi yona yona, kikulagirira nti mwene kutonda nduba eyo munene, oyo Allah jalla jalaaluhu. وكذلك
تظهر عظمته سبحانه وتعالى في سائر خلقه في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا أيضا. obunene bwa Allah subhanahu wa ta'ala bubonekera mu bitonde bye ebisigere byona byona, bwolingirira iguru, bwolingirira enduba, nife bene bwe twelingirira engeri ye twatondwamu kiraga bukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yatwinira yatukoba nti nimu itaka muno ensi eno Allah gye yatonda bwolingirira itaka lino mulimu ebyokwega bingi eri abantu abakakasa. فبينما هي حبة يابسة جافة توضع في الأرض فيخرج من هذه الحبة شجرة كبيرة عملاقة لها شجر لها ورق وأغصان ولها ثمر وجذور. فسبحان الله. Kikwewuunyisa kaba kapeke nga katono kati. Omuntu akagema yakata mu itaka, bw'amala okukata mu itaka kaabanga kamera, kaaba ku enduli, kaaba ku ensaga, kaaba ku amakola wagwagana ke guti gunene ngaye kabeire kapeke katono. وبينما هي بيضة ملساء كالحجر صماء وإذ به لا يدخل فيها هواء ولا يدخل فيها ماء وإذ به يخرج منها كائن حي له سمع وبصر. Kyewuunyisa ino liba igi nga liri awo tisebwa ibaale, liri awo tibaale ezira kiri mu kyona kyona, ezira maadi gajaamu, ezira kijaamu, ezira mmere ejaamu. Wabita akaseera katono wallahi oyagaana nga igi eyo liri kuvaamu ekitonde nga kiwulira, kibona, nga n'okutambula kitambula. وهذه المياه التي تخرج من الأرض وتجري في مجاريها وتسقي المزارع يمينا وشمالا، في كل ذلك في هذه آيات للإنسان المتفكر. فلو شاء الله تبارك وتعالى لخلقها على غير هذا النظام البديع المتقن. Wolingirira amaadi gusobola okuba mwala nga guli awo gutambuza amaadi, wallahi wayagana ka amaadi gatambula butambule gayuwirira ebimera naki kyo kyona kyona kikulaga bukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'entonda ye ey'omutindo ogwaga iguru ino. وكذلك الأمطار التي تنزل من السماء مفرقة في كل مكان على شكل قطرات، فلو أنها نزلت مجتمعة تهدر كما هو السيل أو كما هو النهر إذا لحطمت المزروعات ولدمرت البيوت، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها حبيبات وقطرات متناثرة لتروي الأرض جميعا دون إحداث أي خلل أو خطر. Bwetulingirira ku maadi n'entonda yaago, maadi gatoona gaava waiguru gaidanga gali mu matondotondo, amatonda ago gatoona ku nsi yona yona yasobola okubanga engiramu amaadi. Ku ntonda olingirira ku buwumbwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yataako amaadi agendira egaida gatoona mu mbeera oti neeyo, singuli gaali gaije mulundi mulala nga gaida mulundi mulala gati oba oliawo gandikosiise ebitonde era titwandisoboire kuwangala mu nsi muno, ayi Allah galeeta mu mbeera oti neeyo. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Allah kyova atukoba nti mu nsi muno mulimu bubonero bwereere buli muntu kwalina okubanga alingirira ikirise Allah yeni bwe weringirira bene ife nitweringira bene mwife bene emibiri gyaife Allah entonda gye yatonda titusobola kufumiitirizaamuku. فهذا كله دال على أن هذا الرب ربنا سبحانه وتعالى الذي شرع الإسلام على أنه سبحانه وتعالى عظيم، وكذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى واحد. Era ebyo byona byona bitulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebyo byona byona munene era w'amaanyi era byatulaga nti abikola ali Allah atya mulala yenka. فلو كان الآلهة اثنين لاختلط نظام الكون كله. Era singa bakatonda baali baswika ku omulala ati
wandyagaine ng'ensi tetebenkeire buli kintu kyonna kyonna wandyagaine nga kikyankalano. لأن الإله ينبغي أن يكون قادرا كامل القدرة لا تؤثر على قدرته أي قدرة أخرى. kuba ye Katonda alina okuba nga alina obusobozi obusembayo ng'ezira busobozi bwona bwona busobola kuba waigulu wa busobozi bwe. فإذا تخيلنا وجود إلهين اثنين كل واحد منهما له قدرته، القدرة الكاملة التي لا تؤثر عليها قدرة غيره، فإذا هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا آخر. era singa baali kuba bakatonda babiri bona bona bandibeire n'obusobozi era ng'obusobozi obwo ezza buli wangulu waabwo. Kakati Katonda oyo n'aba ayenda kire nga ni Katonda owundi alina kyayenda. فإذا أرادا دائما الشيء نفسه، الإله الأول والإله الثاني يريدان دائما نفس الشيء وفي كل دقائق الأمور، فإذا لا داعي لوجود إله ثاني فإنما هو إله واحد. era singuli baali bakatonda babiri nga benda kintu kirala ng'era bendera walala awo bwayenda kire ole bwayenda kire bona bona babenda tiwandibeire bwetaavu bwa Katonda ba mirundi emeka ba mirundi ebiri kimala Katonda mulala yenka. وإذا أرادا شيئا فاختلفا فإما أن تمضي إرادة الأول فتكون إرادة الثاني ضعيفة، أو إرادة الثاني فتكون إرادة الأول ضعيفة، ومن كانت إرادته أو قوته ضعيفة فلا يستحق أن يكون إلها، فالإله إذن لا بد أن يكون إلها واحدا. era singuli bakatonda baali babiri nga ole Katonda n'ole Katonda basobola okwenda ensonga ole ayenda yiye n'ole ayenda yiye. Kakati mu mbeera oti neeyo ole kyayenze ayenda kibitemu n'ole yayenda kibitemu. Kakati ole bw'ayenda kire ole n'ayenda kire batuuka ku mbeera nga tibisoboka kugemagana ole ayenze kiro ayenze kire ekitegeeza ku nsonga eyo kirala n'ekirowoozo kirala n'ekiriijo okuba nga kitambulirwako. Mu mbeera eyo kiraga nti ole Katonda ekirowoozo kye kirekayibwa kiraga nti munafu kwono kyo kyatulagirira nti obwetaavu bwa bakatonda ababiri buzirawo neire. ونحن نظرنا في هذا الكون كله علويه وسفليه فوجدنا أنه يمشي على نظام واحد. era bw'olingirira obutonde mu igulu ne mu nsi ebitonde byonna byonna obibonako ebitambulira ku nteekateeka ndala wangulu ne wansi byonna byonna biri ku nteekateeka ndala. فإذا كان العالم يمشي على النظام واحد فإذا الذي خلقه هو واحد. era bw'olingirira obutonde nga butambulira ku mbeera ndala bwe buba buzibye bwe bukya buba bukyaire kitulaga nti eyabutonda ali Katonda mulala. وهذا أيضا يدل على عظمة هذا الخالق وعلى وحدانيته ولا بد. ekyo kitulagira irala bulala bwa Katonda oyo yatonda ebiriwo byona byona na bunene bwe. ولذلك قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. kyova Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yatukoba nti singuli baali bakatonda waliwo bakatonda abandi atali oyo mulala yenka wandyagaine nga buli kintu ku nsi kyononeike. لو كان فيهما أكثر من إله فهذا الإله يريد الشمس أن تخرج وهذا يريدها أن ترجع، وهذا يريد الشجر أن ينبت وهذا يريده أن يموت، وهذا يريد أن يخلق وهذا يريد أن يفني، فإذا تتضارب إرادة الإلهين ولا بد أن تتضارب لأن كل واحد منهما له إرادته التامة الكاملة وقدرته التامة الكاملة، فلا بد أن تتضارب هذه الإرادات فيخرب الكون ولا يستمر. singa baali bakatonda babiri ole Katonda aba nikyayenze n'ole Katonda owundi yaba nikyayenze. Ole Katonda asobola okwenda enduba evweeyo ole nga tali kwenda ekoleki evweeyo. Ole yayenda omuti gumere ole yayenda empeke esimbibwa efu etamera
oli yayinda kire wandi againa embeera nga ensi teri kutambula bulungi lwaki era nga bukirina okuba ola ali nkyayenze n'oli yaba nkyayenze. فإذا عرفنا أن الرب سبحانه وتعالى عظيم فإذا دينه الذي هو الإسلام لا بد أن يكون عظيما. era bwe tuba tubwine nga Allah subhanahu wa ta'ala wa waiguru n'eddiini ye erina kuba ya waiguru. وبالفعل هذا الإسلام هو الدين العظيم. لذلك قال الله تبارك وتعالى حينما تم الإسلام كله وحينما انتهى الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. era eddiini eno kitulagirira nga ddiini ya waiguru ino era bw'oba olingiriire n'obunene bw'eddiini eno obusiraamu obubaka bwe bumala okuwaayo Allah subhanahu wa ta'ala nga amateeka gamaze okuwaayo okuyika ku Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yayogera yakoba nti olwaleero mbaidukiiza eddiini lyammwe Allah subhanahu wa ta'ala naakoba era ekyengera kino eky'obusiraamu maze okukiiduza era mbasiimiire obusiraamu nga n'eddiini erina okuba nga egobererwa. إذن فدين الإسلام هو النعمة التامة كما قال الله تبارك وتعالى وهو الدين الكامل. era nga eddiini y'obusiraamu eno nekyengera ekiiduvu era n'eddiini endiduvu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukoba. ومما يدل على عظمة هذا الدين أيضا era n'ebiraga obukulu obw'eddiini eno obusiraamu أن هذا الدين هو دين الأنبياء جميعا. mazima eddiini eno obusiraamu n'eddiini ey'ababaka boona. فهو دين إبراهيم ونوح عليهما السلام ودين موسى وعيسى عليهما السلام ودين جميع الأنبياء. eddiini eno n'eddiini ya Nuh, eddiini ya Ibrahim, emirembe gya Allah gibe kubo, diini ya Musa, diini ya Isa era n'eddiini ey'ababaka boona Allah subhanahu wa ta'ala biyatuma. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أخبرنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. era Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an y'ekitiibwa yatukobera yatukoba nti eddiini y'obusiraamu n'eddiini y'ababaka boona. فمن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام حيث قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Musa alayhi salatu wassalam bwe yakoba abantu b'ekibiina kye yabakoba bwe muba mweyikiriza Allah era mwangoberera mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala bwe mube mwesigamireko era mube basiraamu. وعيسى عليه السلام أيضا طلب من أصحابه أن يبينوا ما الذي هم عليه من الدين فقال الحواريون وهم أصحاب عيسى قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. abayigirizwa ba Yesu Isa alayhi salatu wassalam Isa bwe yayenda bwogere bebayikiriza bayogera bakoba ntwikiriza Allah tukusaba iwe Isa weno kakase nti tusiramwike tuli basiraamu. ويوسف النبي ابن يعقوب النبي ويعقوب ابن إسحاق وهو نبي وإسحاق ابن إبراهيم فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي يوسف ngera ni baba we yali Yaqub mutabane wa Ishaq mutabane wa Ibrahim yali nabi mutabane wa nabi badada be bona bali banabi. Mu bigambo bwe yali ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala yamusaba tawaffani muslima ndita ntola mu bulamu obwesinga ni musiraamu ate bw'oba ontwayire mu nga ni musiraamu onunge kumugendeera ogw'abalongoofu. وكذلك إبراهيم عليه السلام
يقول الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu Allah subhanahu wa ta'ala muogerako nga atwinonola obutuufu bwe nani yatukoba nti tiyali mu Kristaayo, tiyali mu Yudaaya, tiyali mu Kristaayo, wabula Ibrahimu yali omuntu omusiraamu eyali atongoza Allah era tiyali mu bantu abagaita ku Allah subhanahu wa ta'ala. إذن فكل الأنبياء والمرسلين كانوا مسلمين. Nabwekityo ababaka bona Allah subhanahu wa ta'ala beyatuma bona bali basiramu. وهذا يدل على عظمة هذا الدين الذي كان عليه الأنبياء وما كان أحد منهم على دين غيره. Era ekyo kiraga bukulu bwa ddiini eno ababaka bona gye baaliku ng'ezirayo omubaka yali ku ddiini yindi etali ddiini ya Busiraamu. نعم كل الأنبياء إذن كانوا على هذا الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تعبدوا شيئا سواه وهذا هو الدين في الحقيقة. Era bona ababaka baali basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala atukoba yasindika buli mu kibiina ng'asindika mu omubaka. Omubaka ngaidye kulagira bantu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala bavwe kwebyo byona bye basinza. Ate ng'obona obusiraamu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe na kuleka byonna bisinzibwa ebitali Allah jalla jalaluhu. وهؤلاء الأنبياء هم لا شك أنهم بشر ولكنهم خير البشر وهم أيضا أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. Era ng'ababaka abo bona baali bantu wabula muzira kubuusabuusa n'abantu abakaasi abaali basinga kuba babbeeyi mu maiso ga Allah. وهم أكثر الناس عبادة لربهم فما وجدوا دينا مثل دين الإسلام. Era nga n'abaali batusinga okusinza Allah subhanahu wa ta'ala aye ababaka abo bona tibaalondayo ddiini yindi etali ddiini ya Busiraamu. وهؤلاء الأنبياء لهم منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى ولأتباعهم أيضا منزلة عظيمة بقدر اتباعهم لأنبيائهم حقا. Era ng'ababaka abo bona balina ekifo kya wangulu ino mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era n'abagoberezi baabwe balina ekifo kya wangulu mu maiso ga Allah okusinziira ku ngoberera gye bagoberera mu ababaka abo. إذن فهذا الإسلام هو الدين العظيم لأن الله تبارك وتعالى الذي أمر به هو الرب العظيم سبحانه وتعالى وكلنا نعرف عظمة الله تبارك وتعالى، ولأن الأنبياء جميعا وهم أعظم المخلوقين وأشرفهم وأحسنهم وأخيرهم كانوا على دين الإسلام، فهذا يدل على أن دين الإسلام هو الدين العظيم. Nabwekityo eddiini eno y'Obusiraamu ddiini nene ino ddiini ya kitiibwa. Era ekiraga obw'ekitiibwa ky'eddiini Busiraamu nti n'eyagituma n'oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyagitulaalikaku n'oyo ow'ekitiibwa, era ky'ova obona ababaka bona n'eddiini gye baaliku ng'era neegwana okuba ng'egobererwa abantu bona. أيضا مما يدل على عظمة هذا الدين شريعته. Era ni mu biraga obukulu bw'eddiini Busiraamu n'amateeka agagifuga. فهذه الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة وذلك لأنها أولا هي الشريعة التي تتوافق مع واقع الإنسان. Amateeka gano ag'Obusiraamu n'agakaasinze kuba malungi kuba n'agagemagana n'obutonde n'embeera ed'abantu. فالإنسان روح وجسد وعقل، فوجدنا بعض الشرائع تعتني بالروح على حساب الجسد وشرائع أخرى تعتني بالجسد على حساب الروح. أما الإسلام فقد أعطى كل ذي حق حقه، أعطى الروح حقها من العبادة والتعبد والتحنث والاعتكاف في المساجد والخلوة مع الله تبارك وتعالى وغير ذلك من صنوف العبادات، وأعطى الجسد حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن لجسدك عليك حقا. nabwekityo eddiini eno omuntu obutonde bwe ali ebintu bisatu: alina omwoyo, alina omubiri, yaba n'obwongo. Kakati amateeka gana agasigaire oyagaana gafa ku mubiri geerabira omwoyo, wayagaana gafa ku mwoyo geerabira omubiri. Wabula obusiraamu bwo bwawa ebintu ebyo byonna byonna haki yaabwe. Oyagaana ng'omwoyo gulina haki yagwo okubanga gusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kusaala, kukola itikhafu mu masajid, okutendereza Katonda n'ebisigaire. Wootuuka ku mubiri era obusiraamu bwawo omubiri haki yagwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukoba nti n'omubiri gwo gwene gulina haki yegukubanda kyolina okubanga okolera omubiri gwo. Twayagaana ng'obusiraamu n'obwafa ku butonde obw'omuntu bwona mwoyo, mubiri n'obwongo byonna bwabanga bukuŋŋaana ng'amateeka gaabwo gafuga ebintu ebyo byonna. ويبين هذا أتم بيان حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. era ebyo byonna bikwinonolwa ni hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ey'ekibinja eky'abantu abantu abaida abasatu nga yekibaleese beidye kubuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinza gye yali asinzaamu wakaawe. فأخبروا عن عبادته فكأنهم تقالوها وقالوا هذا نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. abantu awo beida abasatu ku maka ga Nabi sallallahu alaihi wasallam bayinonolwa ensinza gye yali asinzaamu ewaka ngaizeeyo. Kakati baswahaba abo balinga abaabona nga Nabbi byakola bitono, bali kubona nga alina kuba mu ibada yonka obwire bwona abe bwa mu ibada. Mu mbeera baabona nga bitono, baatukana okuba nti ayoyo ni bwakola byakole. Allah subhanahu wa ta'ala yiyamala omusoniga ebyakulembera n'ebyomu maiso byasooka okukola byonna Allah yamusoniga nibyalikola byonna oyo tumuleka okubanga akola atyo nga bwakola. فقال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر. mu basahaba abo abaida abasatu omu yakoba nti nze kyendi gyokola nja kusiibanga buli lunaku nga tiryamu wala olunaku olulala. وقال الثاني أما أنا فأقوم يعني أقوم الليل ولا أرقد ولا أنام. owokubiri yakoba nti nze ogwo omuzaano tigubeeko, nja kusaalanga obwire bwona ezira kutenduka. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. owokusatu yatuuka yakoba nti nze tirijja kubanga nfuna mukazi, nja kubeera awo nga tiri mufumbo. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. amawulire ago kyova gatuuka ye mutume sallallahu alaihi wasallam. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغضب. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyova asituka nga musunguwavu. فقال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. Nabbi kyova abakoba nti nze gwe mubona nze ninze mbasinga okutegeera Allah era ninze nkasinze kubanga amutya. ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ninze mbasinga okutegeera Allah, ninze mbasinga okubanga nsinza Allah, wabula ntenduka nasaala nsiiba enaku edindi naalya era ndi n'abakazi. Oyo yena anayawukana ku nkola yange taida kuba mu bantu ba kibiina kyange. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجد حبلا قد دلي من سقف البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحبل؟ فقالوا حبل ربطته زينب تقوم الليل فإذا تعبت أخذت به تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه، أي ما دام نشيطا فليقم، فإذا تعب فليرقد. kyova lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam abita ku numba ku Maka
ayagaana ng'enumba mulimu omuguwa muwanvu guti kyova abuuza ati ate omuguwa ogwo gwe baata mu nnumba gwe baasiba mu kasolya ak'enumba ati ogwo omuguwa gwa Zainab asituka obwire yasaala bw'akoowa yesiba ku muguwa ogwo asobola okusigala nga ayemereire ajje mu maaso n'okusaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyova abakoba nti buli muntu bw'obanga osaala saala ng'oli kuwulira ng'oli n'amaanyi bw'okoowa tenduka biveeko osooka owummulemu meemale osobola okwiramu okusaala. وجاءت امرأة أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها فتقول صاحبك ليس له حاجة من الدنيا وتقصد أن تقول ولكن بلطيف العبارة أن هذا الزوج زوجها لا يعطيها حقها كزوجة. omuku bakazi basaba sahaba yeida yalopa iba eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamukuba nti mwino oyo ye asinza bwa Katonda yenka nga kyali kutegeeza nti omukazi eyamufumbirwa tamuwa haqi ye eyewaka lwaki olw'okuba ali ku Katonda. نعم فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لزورك أي لضيفك عليك حق وإن لربك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم alagira bete sahaba oyo bamweta sahaba boyeida kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam amwinonola nti mukazi wa alina haqi gyoli omubiri gwo gulina haqi gyoli abakulambula abageni bo balina haqi gyoli ni Katonda wa alina haqi gyoli na bwe kityo buli wa haqi ye bango jimuwa towa wundi olobe kubanga omuwa haqi ye. إذن مما يدل على عظمة هذا الدين عظمة هذه الشريعة ومما يدل على عظمة هذه الشريعة أنها متوافقة مع واقع الإنسان. إلا kitulagira ino kyetutegeera nti eddiini eno nene ino era n'ekiraga obulungi n'obunene obw'eddiini busiraamu n'amateeka gaabwo okubanga gatambulira walala n'obutonde bw'omuntu nga gayida nga gwogera buli ku nsonga yona yona egemagana n'obutonde bw'omuntu. ومن عظمة هذه الشريعة أيضا أنها مبنية على التيسير فالله تبارك وتعالى لا يكلف في ديننا يكلف ولكنه لا يكلف إلا بما هو في طاقة الإنسان لا يكلف أحدا خارج طاقته. إلا الدين ينو بالسلام الدين enangu era kiraga bulungi bw'amateeka ga busiraamu mangu. Allah subhanahu wa ta'ala tiyalagira ku muntu okutako yamulagira kyasobola buli Allah byatulagira byona yabitulagira nga tubisobola. أيضا أي من عظمة هذه الشريعة أنها تيسر على الإنسان أيضا في حالة المرض. era ni mu bulungi obw'eddiini eno obusiraamu n'amateeka gaayo eddiini busiraamu neeyanguyiriza omuntu mu bulamu bwona ni mu mbeera ey'obulwaire eddiini busiraamu esigala etwanguyiriza. فتعطي المريض رخصة في أن يصلي جالسا لا قائما وتعطي المسافر رخصة في أن يجمع الصلاتين بعضهما إلى بعض وتعطي الصائم رخصة إذا كان مريضا بأن يصوم في أيام فيما بعد أن يشفى من مرضه أو حتى أن يعطي الصدقة إذا كان لا يرجى برؤه. نبويش الدين بالسلام eyanguyiriza omusiraamu buli mu nsonga donna oyagana mu mbeera ey'obulwaire ng'omusaaze eikirizibwa okubanga asala nga atyaime bw'aba tasobola kwemerera mu mbeera edda okusiiba oba mu butambuze oyagana ku omutambuze Allah subhanahu wa ta'ala yamuyikiriza okubanga agaita eswala yabanga agaita eswala ibiri mu kiseera yadisala mu kiseera kirala bw'oyagana omusiibi
bw'abanga alwaire mu mbeera ey'obulwaire Allah subhanahu wa ta'ala yamwikiriza okubanga alya mu mwezi gwa Ramadani we guba guwaireku yasibe na kwedisigaire era wayagaana nga bw'aba tasobola kusiiba nga tasuubirwa azira isuubi lyakuwona Allah subhanahu wa ta'ala yamuteerawo nti ye abenga aliisa bwabuliise buli lunaku aliise ebyo byonna byonna bwangu bwa sharia n'amateeka ga ddiini busiraamu. ومن عظمة هذا الدين أيضا عظمة القرآن الذي هو كتابه. era mu bukulu obw'eddiini eno bukulu bwa Qur'ani ate nga Qur'ani n'ekitabo eky'eddiini busiraamu. هذا القرآن من تفكر وتأمل فيه وجد فعلا أنه كتاب عظيم. Qur'ani eyo buli agisoma ayagaana nga kitabo ky'amaanyi ino. فهذا القرآن أولا قد ورد فيه التحدي منذ 1400 عام ويزيد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يعني بسورة من مثله فلم يستطع أحد أن يأتي بمثله. قرآن يو nga kuwaira myaka 14 kuweta yalema banjo okuleeta wale essuula endala ng'efaanana n'essuula ediri mu Qur'ani byalema lwaki kiraga obukulu obw'eddiini busiraamu. قال تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. abapinga nabi sallallahu alaihi wasallam Allah abakoba nti bamvanga mupinga muba mubuusabuusa mwebe byetwisa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyembe mukoleyo kiri kirala kiti kyonka muleeteyo bwasuula eki ndala yonka ng'efaanana n'essuula edde diri kuyisibwa ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu butuufu bwenewe mubake muli b'amazima. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وهذا تحدي أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا فاتقوا النار. Allah subhanahu wa ta'ala abakoba nti mubati musobweire atengeera timwida kusobola kyemube mukole mutyo omuliro ogwo gwabateekerateekerwa kubeera nga tibasobola kuleeta kifaanana Qur'an. ومن هم الذين عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ wabula nibaani abo abalemererwa okuleeta ekifaanana ne Qur'an. إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في العرب في العرب في أوساط العرب في زمان قد وصل العرب إلى الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة. ngera ni Qur'an eno ya abalemererwa okuleeta wala ssuula baali bawarabu mu kiseera ekyo nga abawarabu batuuse ku ntiiko ey'olulimi nga bali ku ntiiko ayengera balemererwa okuba nga baleeta Qur'an. وقد كان الشاعر منهم يكتب قصيدة 10 أبيات أو 20 بيتا ويبقى سنة كاملة يراجع هذه الأبيات ويزيد وينقص ويحبر ويجمل ويحسن حتى إذا كان رأس الحول نزل إلى السوق سوق الشعر فيجلس فيه الشعراء والنقاد فيعرض شعره هذا الذي مكث سنة كاملة وهو يجوده فما إن يقول هذا الشعر حتى يبدأ النقاد ينتقدونه ويعدلون عليه ويقولون لو استخدمت هذا مكان هذا لكان أفضل ولو وضعت هذه الكلمة مكان هذه لكان أفضل وهو في الحقيقة شاعر عظيم جدا. bali abatontomi nga bali ku idala lya langulu wabula ng'omuntu omu ku bo asobola okutyama ali kuyiya kitontome kyajja kutontoma yamala omwaka mulamba ng'akakirivayizinga ayongeramu yakendeeza yayongeramu yakendeeza at the end of the year asobola okuba nga ajja mu katale gye baalagiranga awaalinga omwoleso okwolesa biki bye balinawo era yaatuuka nga kyamazeeko omwaka omulamba atuuka nga bali kumukritisizinga bali kumukoba nti singuli wano wayogera kigambo gindi singuli wano wakoba kiti singuli wano wakoba oti singuli wano wakoba oti aye ebyo byonna byonna ng'amaze mwaka mulamba. ولا ينجو شاعر ولا ناقد من نقد النقاد له. era nga ezira munankani mutontomi yena yawona nga bakuritisiza kuba nga bakuritisizinga kitontomi kyona kyona kyaleese ngwalina okwagaana abakuba mu ebituli bakuba nti wanti wandiko byoti wano wandiko byoti wano wandiko zoti wano wandiko zoti. ولكن من أعجب العجيب أنه لما جاء القرآن
لما نزل القرآن ونزل القرآن بلغتهم التي يتحدثون بها ويفهمونها، ثم إنهم كافرون يريدون أن ينتقدوا القرآن بأي شيء، ثم إن الله تبارك وتعالى يتحداهم ويستفزهم لكي ينتقدوا القرآن، ولا يستطيع أحد أن ينتقد القرآن بشيء. قرآن ويكا أي كمل ميروابwe wabula ni Allah nga aliku ajaya basikula aliba kwa mba musobola okuleta mulete. فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي يسلم من التحريف. وأزيد دلالة على هذا لو أنه قام إمام من المسلمين يؤم الناس في الصلاة وهو الحافظ المجود المتقن والشيخ الكبير، يؤم الناس في الصلاة، ثم إنه سهى وأخطأ في حرف من القرآن، فإنك ستجد من وراءه يرده مباشرة، وربما الذي يرده طفل صغير. Era Qur'an yeyo ekyo bwekuumibwa ng'ejja mu maiso. Era watu kawayagana mu mbeera nga asobola okuba imaamu nga Qur'an agitegeera bulungi n'amateeka gaayo, nga bw'asomesa masha Allah musomesa mulungi wa Qur'an ng'eyo n'embeera gy'akola ki gy'alimu. Wabula esobola okuba nsobi yakola nsobi mu Qur'an, masalan fi harufu ndaleeti yabanga agikola mu ensobi, oyagana wallahi ensobi yakoze munugute endala nga abali einuma bali kusaaza bona bali kumwidusa, kasinga osobola kwagana nga na mwana muto myaka mito ino nga nali kumwidusa ali kumukobera enukute erina okubaawo. وكذلك مما يدل على عظمة القرآن أنه يخلو من التناقض تماما، لا تناقض فيه. Era mu bukulu bwa Qur'ani n'ekitabo ekizira mu kukontana kw'amateeka gaayo nti oba lino likontana n'eriri. بل كل ما فيه يوافق بعضه بعضا. Wabula ebiri mu Qur'ani byona byegaita walala byona byedifendinga. بخلاف غيره من الكتب المحرفة فإنها يعني كتبها الناس ولذلك فهي لا تخلو من التناقض. Kyawukana ku n'ebitabo ebisigaire abantu bye baawandiika wallahu yagana nga mulimu enkontana wale kikoba kindi watuuka wandi nga kikoba kindi. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah kyova akoba nti bana tibafumintiriza ku Qur'ani eyo, bwabagisoma tibafumintiriza singuli yalinga teva wa Allah subhanahu wa ta'ala wandyagaine nga Qur'ani erimu endawukana ningi ino. إن هذا الدين دين عظيم لأنه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. Eddiini eno diini nene ino diini ya kitiibwa kuba teragira okutwala ku birungi byerere era teziyiza okutola ku bibi byerere. فهو يأمر أتباعه بالصدق والصدقة والصلاة وصلة الأرحام. Obusiraamu diini eragira abeeneyo okuba nga baba b'amazima, yabalagira okusaala, yabalagira okuyunga oluganda. ويأمر الزوج بالإحسان إلى زوجته والزوجة بطاعة زوجها. Obusiraamu bwalagira omusaadde omufumbo alongoose eri mukazi we, yalagira omukazi omufumbo abenga agondera iba. ويأمر الآباء برحمة الأبناء والأبناء ببر الآباء. Obusiraamu bwalagira abazaire okuba nga basaasira abaana baabwe era bwalagira abaana okuba nga bagulumiza abazaire baabwe. ويأمرنا بحسن الجوار. Obusiraamu bwatulagira okulongoosa omuliraano. ويأمرنا بإكرام الضيف. Obusiraamu bwatulagira okuba nga tugulumiza omugeni. ويأمرنا بأن نترك الكذب. Obusiraamu bwatulagira okuba nga tuleka okulimba والخيانة obukumpanya. ويأمرنا بمحاسن الأخلاق. Obusiraamu butulagira empisa ennungi مع المسلمين ومع غير المسلمين. nga tulikolagana n'abasiraamu n'abatali basiraamu. فيقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس كل الناس وقولوا للناس حسنا. Allah subhanahu wa ta'ala atukoba wemba mwogeranga n'abantu mubakobenga ebigambo birungi.
كيف كان الناس قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ abantu baali batya mu mbeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akalitumibwa. العرب كانوا في مكة يأكلون الميت. abawalabu baali mu kibuga Makka nga bali ebifu, يشربون الخمر، banywa omwenge, يسيئون الجوار، bonoona eri baliraanwa baabwe, يعتدي بعضهم على بعض لأتفه الأسباب، nga buli muntu asobola okulumbagana mwine nga ye obusonga obuli obunafu. يأكلون أموال اليتامى، baalyanga maali abamulekwa, يئدون المولودة، baazaalanga abaana be bamala obazaala nga balamu baabaziika mu itaka, يزنون ويخونون، baayendanga baakumpanyanga. حتى إنهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالكعبة تعبدا لله طافوا بالكعبة وهم عراة. baali nga ni mu mbeera bebenda okusinza Katonda nga bajire ku Kaaba kwetoloola nga batoola mu ngoye eme beetoloola. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تبارك وتعالى فيهم رسولا من أنفسهم. bwe baali mu mbeera oti neeyo Allah subhanahu wa ta'ala kyova abatuma mu omubaka ng'era omubaka oyo ava mu bo beene, يعرفون صدقه ونسبه وأمانته، nga baidi bulungi amazima ge n'obwesigwa bwe bwonabona nga babiidi. فإذ به يأمرهم بالصدق والصلة والصدق وصلة الأرحام والصلاة والصدقة. nga nabbi oyo abalagira amazima, yabalagira swala, yabalagira okuba nga bayunga oluganda n'okuyambagana, ويترك الأوثان التي كانوا يعبدونها، yabalagira okuba nga balekera ebiwumbe bye baali basinza, وأمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، yabalagira okusinza Katonda omulala azira kimwegaitako. فمنهم من صدقه ومنهم من كذبه، wabula mu bantu abo mulimu abaamwikiriza yabaayo abaamupinga. فما هو إلا عقد أو عقدان يعني 20 سنة حتى نصر الله تبارك وتعالى هذا النبي وأولئك الصحب وأعزهم ورفع شأنهم. wabula mu myaka gyali mitono ino abiri kigero oti n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yabawa obuwanguzi, bawangula nabbi sallallahu alaihi wasallam ni basahaba bawangula, baba nga bali wangulu nga n'eddiini ya wangulu. وصاروا بعد أن كانوا أسوأ أمة صاروا خير أمة أخرجت للناس. wabula mu mbeera eyo ng'abantu abaali ababi ennyo abasinga bubi bafuuka abantu abakasinza okuba abalungi. لماذا؟ lwaki? لأن هذا الدين هو الدين العظيم، olw'okuba eddiini eno n'eddiini ey'ahaigulu. به يخرج الله تبارك وتعالى الناس من الظلمات إلى النور. era nga eddiini eyo Allah gy'akozesa okuba ng'atoola abantu mu kizikiiza okubaleeta eri ekitangaala. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. abatoola mu bufunda obw'obulamu obw'ensi yabeeyiza mu kubanduliza ensi n'enkomerero. من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. eddiini busiraamu etoola abantu kukusinza ebitonde, yabeeyiza kukusinza Katonda w'ebitonde. فإذا كان هذا الدين دينا عظيما فالواجب علينا إذن أن نعتز به. era eddiini eyo bw'ebanga yabbeeyi etyo ekitukakatako okuba nga tugyewulyamu tugifiiringa okuba ab'ebitiibwa ngayo ekitiibwa ekyo tulikifuna mu ddiini omwo, أن نثبت عليه، n'okuba nga tuginywereraku, أن ندعو إليه، n'okuba nga tukoowoola abantu okuba nga beira eri ddiini busiraamu, أن نحبب الناس فيه، okwendeza abantu okuba nga bajingira, أن نقوم بواجباته، okuba nga tukola byonna byonna eddiini byetukoba, أن لا نستحي من ذلك فهو أعظم دين. n'obutagemu ansoni okuba nga otuukiriza eddiini kuba neekasinze kuba yabbeeyi. بارك الله لي ولكم في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلني وإياكم والسامعين أجمعين ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. era eyo n'enkomerero ey'omusomo gwaife ku ddiini busiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agase nabona abawulirizo